Det er noget rigtig lort, det her. Det er noget, altså, det er noget rigtig lort, det her. Jeg er uden tvivl højst sandsynligt den største wuss, altså den største svans på dansk YouTube. Det tør jeg faktisk næsten at love jer, at jeg er. Vi skal reagere på ægte horror stories. Det er på engelsk, bare lige så I ved det. Jeg har sat undertekster på, men det er også engelske undertekster, så I er nødt til at kunne forstå lidt engelsk. Vi skal reagere på ægte horror stories. Altså, jeg er alene hjemme. Jeg er alene hjemme, og vi skal gøre det her, og jeg synes, de er nøjeren. Skud ud til Mr. Nightmare. Hvis du gerne vil se det af mig selv, så er der som altid på vores reaktionsvideoer et link til den originale video i beskrivelsen. Mine damer og herrer, smid et like, subscribe, smid en kommentar. De 3 ting er alle 3 gratis, og den bedste måde, I kan støtte den her kanal på. Jeg er seriøst bange. Altså, jeg tager ikke engang pis. Jeg kan ikke lide det. Jeg er ikke god til horror. Jeg er så elendig til horror. Jeg kan ikke lide det. Jeg bryder mig ikke om det. Er der danske undertekster til jer? Det tror jeg ikke. Auto-translate. Det er der fandme. I think most people out there have tried online dating in some Okay. Vi skal selvfølgelig lige op. Okay. Jeg ved, det er auto-translate, okay? Så husk nu lige på det. Det er ikke sikkert, det altid er helt korrekt, men den skulle være rimelig god på YouTube, så I har danske undertekster. Okay, vildt. Fedt. Okay, lad os komme ind i det. Online dating horror stories. Det er også bare, altså, lad os lige starte med det hurtigt. Hvis du skriver med nogen online, og vælger at tage ud og møde den her person, som du kender ikke den her person, og specielt ikke nu om dags med AI, du har ingen anelse om de billeder, du ser, eller whatever, rent faktisk er den her person. Hvis du møder nogen online, og tager ud og mødes med dem i virkeligheden, så vil du gerne dø. Altså, I'm sorry man, så vil du gerne dø. I think most people out there have tried online dating in some way or another by this point. Ja, det har jeg faktisk knap nok ved at være sådan helt ærlig at sige, og det er no cap. Jeg har selvfølgelig prøvet, jeg tror jeg prøvede at lave en Tinder og en Badoo som for mange år siden, rigtig lang tid siden, men jeg har aldrig rigtig brugt dem som sådan. Jeg har lige swipet igennem lige hurtigt set, er der nogle baddies, men jeg fik bare ikke nogen matches. Ja. Okay, ja, men det er slet ikke, altså videoen handler ikke om mig. Altså jeg forstår slet ikke, hvorfor skal vi ind på det? Videoen handler om folk, der rent faktisk får matches. I remember my one and only time using an online dating app almost ended in a legitimate nightmare. Everyone that I knew was using Tinder. Many of my friends were using it for reasons other than dating, and they were having a lot of success. Hvordan fanden bruger man Tinder til noget, som ikke er dating? Og på samme tid siger, had a lot of success. Altså, de havde meget succes med det. Hvad fanden bruger man ellers Tinder til? Er jeg seriøs? Har jeg fået unk status? Altså, er jeg seriøs bare fordi jeg er 27? Altså, har jeg så misforstået, hvad Tinder er nu om dagen? My friends were using it for reasons other than dating, and they were having a lot of success. When I finally caved in and decided to give Tinder a chance, I was at an all-time low mentally. The first few days, I think I got a couple of matches, but the conversations went nowhere. Nej, men det går da bedre for dig, end det gjorde for mig. Then I matched with Zoe. Jeg synes allerede... Seriøst, jeg har hørt ting bag mig. Altså, jeg er den sygeste svans. Zoe, ja. 2 sekunder, jeg skal lige tømme min blæser tændt her, fordi igen, så har vi altså en hedebølge hernede, som åbenbart har besluttet sig for bare aldrig nogensinde at gå væk igen. Så jeg er sådan på daglig basis, der er ved at dø. Det er meget... Jeg pausede igen. Det er meget forfærdeligt. Before our conversation even went anywhere, I was already attracted to her just based on her pictures alone.
We started Det er jo messaging sygt. on the app, and then that evolved into just regular old text messaging. There was an immediate connection between us, or at least I thought there was. I think I was just excited to finally be getting attention from someone. After a lot of small talk, I finally asked her out for drinks. With almost no hesitation, she accepted my offer. That first date night was Allerede red flags. Altså det der, det der med bare direkte at acceptere er umuligt. Hvem er du? Jeg kunne aldrig nogensinde fungere på en dating app. probably my best experience online with Zoe. Dating app. From there, things only went downhill. After I dropped her off at her house after drinks, she texted me right away. She told me how much fun she had and that she could Okay, du ved sgu da i det mindste, hun er et menneske nu. Altså, du har mødt hende, og hun er også en... jeg skulle lige bøves, og det skete på samme tid, med at jeg skulle snakke. Hold da op, det er ubehageligt. Du ved, hun er et menneske, og du ved også, hun faktisk er en kvinde. after drinks. She texted me right away. She told me how much fun she had and that she couldn't wait to see me again. At that moment, I felt exactly the same way. Over the next week or so, we started going on more dates and hanging out at my apartment. Okay. Things were moving fast, but that was okay with me if I'm being honest. I wasn't looking for my soulmate, I was just looking for some fun. Which is something I thought we both established from the beginning. Jeg tror, alle som... Sådan helt seriøst, hvis I nogensinde har været på Tinder, så prøv lige at svare mig i kommentarerne her. Er der nogen, der faktisk bruger Tinder for at seriøst søge, du ved, ægte kærlighed? Er det ikke bare sådan en hurtig ting, men lige bruger Tinder til? Er det ikke det? Er det ikke? Svar mig i kommentarerne. Jeg tror sgu ikke, jeg kender nogen, der faktisk har søgt kærlighed på Tinder. But I think Jeg kender en, hvor det endte ud med at blive til kærlighed, men jeg tror ikke, jeg kender nogen, hvor det faktisk var planen fra start, at man skulle finde sin soulmate på Tinder. for some fun. Which is something I thought we both established from the beginning. Ja. But I think there may have been a miscommunication somewhere. Ja. The first time I told her that I couldn't hang out because I already had plans, she lost her mind. Hun er sådan en, gud, nej, you have found a crazy bitch. You have found a crazy bitch. No. Rest in peace, bro. Not just being an insensitive jerk. She literally drove over to my apartment as I was getting ready to leave and forcibly put herself between the doorway and me. I Nej. ended up missing my plans with my friends because I spent way too much time consoling this woman. She stayed over at my apartment that night, and a few hours later, she was talking sweetly to me and acting cute. She stayed up. Hun blev og overnattede i min lejlighed. Du har tabt. Du har tabt. Du har tabt i livet. Du har tabt. Du skal jo ikke give dig i den her situation. Nu ved hun, at hvis hun opfører sig hysterisk, og hvis hun opfører sig helt psykotisk, så virker det. Altså, så virker det. Hvorfor skulle hun ikke gøre det en gang til? Nej. It was like she was a different person a few hours prior. I remember that night, she kept telling me how cute our babies would be. Oh my and how God. she couldn't wait to start a family with me. Oh my God. Obviously now I realize that's a glaring red flag. But at the time, I was an ignorant and lonely man. And I didn't understand how big of an issue that could be. That isn't a conversation you have with your partner after only hanging out for a week and a half. Ej, det her, det er godt nok ikke. Tag notes derude, hvis I ikke er kommet på datingmarkedet endnu, eller hvad man kalder det. Tag notes. After that crazy night, I started to wait long periods of time in between text messages before I would answer her. While she would wait for a response, she would send dozens of messages before I would even respond to one message. Det kan jeg ikke sådan noget. Jeg hader sådan noget mere. Altså, jeg kan slet ikke fordrage det. Folk, som sender en besked, og inden der overhovedet er gået et minut, har sendt 4 emojis i 4 forskellige beskeder, for at få din opmærksomhed. Det er ikke engang et red flag, det er bare pisseirriterende. Altså, kom nu lidt, mand. Getting out of hand. A few nights later, I had to cancel plans with her because I got stuck at work. Happens. Just like when she lost her temper about me hanging out with my friends, she lost her temper again. Since I was at work, I couldn't really respond how I wanted to, so I admit, my answers were a little vague. Almost 2 hours after I canceled our plans, she showed up outside my work. Oh my Thankfully, God, I work man. at a laboratory and the door stays locked at all times. This didn't stop her from trying. Det er fuldstændig sindssygt.
She was pounding on the door, trying to get it to open. Finally, I went down there before some of my colleagues called the police. Altså, det er til at sige, det er sgu da ikke nok med det er da pisse pinligt. Det er da røvpinligt. Altså, hvem er den der psykose-kvinde nede ved hoveddøren, der står og hammer løs på den og ved at smadre glasset? Nej, det er bare min kæreste. Det skal I sgu ikke tage. Lad os bare ignorere hende. Lad os bare fortsætte med at lave de her laboratory tests. As soon as I walked out, she started to hit my chest. What? She was furious and shouting. I apologized for some reason. Sindssygt og undskyld for at blive slået, og for at du er dukket op på min arbejdsplads og tærer dig som en idiot. And then she started to cry. I remember feeling bad for her. I explained why she couldn't just show up here. I also tried to end things with her, and then the anger turned to sadness. It was horrible, and I had no idea what to do. End it, brother. End it. Right then and there. Vi ses. See a B-word. Det må man ikke sige. Men jeg er lidt dårlig til at bande nogle gange. I skal ikke til. Jeg elsker kvinder. Det gør jeg. Jeg elsker alle kvinder. Hvis der er nogle kvinder, der ser de her videoer, jeg elsker også dig. Men det her er sindssygt. Havde det været en mand, der havde gjort det her, så havde jeg også sagt B-word til ham. Der er altså ikke nogen forskelsbehandling her. Men lad være med at komme og bank på døren og bank på mig, mens jeg er på arbejde. Bruh. She was upset with herself and begging me to give her one more chance. Nej. I agreed, but the condition was that we take things a little slower from now on. She agreed and told me she wouldn't text me for the rest of the night until I texted her, and was not pleased when I had 33 missed text messages from her. Bruh. I shook my head and went back to work, trying to figure out how to get myself out of this. Went back to work, så det var du var ikke engang kommet ind ad døren endnu, eller hvad? Han er jo lige gået ud for at snakke med hende, og sige, lad være med at stå og tætte som en idiot på min arbejdsplads. Og så ser han har 33 ubesvarede beskeder også, eller er det fra før? Jeg ved det ikke. Hun er sindssyg. That night, I got out of work late and went straight home. When I got to my bedroom that night, I noticed that 2 of my dresser drawers were just slightly ajar. That may not seem weird for some people, but I'm so freakishly OCD about drawers and cabinets being closed. Jeg er ikke OCD, bro, men jeg vil bemærke det med det samme. Det kan du med banden på. Hvorfor i alverden er de åbne, hvis jeg ikke har åbnet dem, bro? I'll check to make sure every drawer in the house is shut before I leave for work. Okay, det er også lidt sygt. Even though my door was locked when I got home. And I know that nobody has a key to my apartment. It felt like somebody had been there. My mind went right to Zoe. I texted her and asked her what she did for the rest of that night. She sent me a picture of her and her parents from earlier that evening and said that they played cards. I tried to believe her, but my gut was telling me otherwise. Listen to your guts, bro. Altid lyt til din mavefornemmelse. Please lyt til din mavefornemmelse. Og begynd at blive en woods. Sådan helt seriøst. Der er en grund til at stadigvæk er i live. Begynd at blive en woods. Lad være med at stole på folk, bro. Lad være med at stole på de her online ting. Det er some scary shit, man. All night long, I felt horrible. I kept hearing things in the apartment that made me think someone was in there. I kept telling myself that it was my imagination. I ended up getting up and shutting the bedroom door. Se, jeg gør jo det modsatte. Folk gør jo det her, hvor de siger, det er bare min fantasi, jeg hører. Jeg gør jo det modsatte. Jeg hører et eller andet ind i hovedet og siger til mig selv, det var på ingen måde fantasi. Der er et spøgelse ude i gangen lige nu, og du kan muligvis komme ud af altanen. Altså, du kan på en eller anden måde komme igennem vinduet, hvis du nu løber hårdt nok, og så kan du den vej kan du komme ud af situationen rigtig hurtigt. Måske skal I ikke hele tiden lytte på mig. Altså, det kan også være, at nogle gange skal man også lige, men hey, I'm alive. For some reason, just doing that made me feel safer, even though I could still hear weird sounds from outside the bedroom. I did my best to ignore them. Even my cat, who was sitting on the edge of my bed, kept looking at the door like he was suspicious as well. Jamen, så er det jo ikke din fantasi, bro. Det er jo ikke din fantasi, hvis din hund, eller din kat, eller din fisk, eller din rotte, eller hvad fanden du end ejer, kan høre det samme som dig. Den kan sgu da ikke høre, hvad der... du er cooked. Du er cooked. Du er cooked. Oh my god, du er grillet. It was a rough night. That next morning when I woke up, I felt sick. I don't know if it was a coincidence or if all the stress from the Zoe stuff just worked me up enough to make me sick.
I was off from work, and I decided to just stay home all day and watch movies on the couch. I was texting Zoe throughout the day. She was surprisingly calm about me canceling plans with her because I was sick. I thought to myself that maybe our last conversation got through to her somehow. That was probably the best day I had talking to her since our first date. I actually enjoyed texting her. We literally texted all day. That night, at about 8 p.m., I was on my couch watching a movie, and I started to get cold. I went into the bedroom to get a sweatshirt. When I got into the bedroom, I turned on the light. Just reliving this moment is giving me the chills. Oh. My god, hvis hun har sat inde på det værelse. Hun bare gemt sig i skabet eller et eller andet. Hun... Please, hold jer fra Tinder. Oh my god. In the corner of the room Nej. is a full-length mirror. Oh When I turned on the light, I saw a person hiding under my bed in the reflection at the bottom of the mirror. Fuck. Not just any person. It was Zoe. I could see her bright blonde hair. Her face was looking in the opposite direction, but I could see part of it in the reflection. Okay, vi kan godt skifte Instead of billedet nu. freaking out and giving her any indication I saw her, I decided to grab a sweatshirt that was thankfully on the back of the door, and I turned off the light and left the room. I got back into the living room and made sure the movie I was watching was playing loud enough to be heard from the bedroom. Then, as quietly as I could, I left the apartment and delicately shut the door so it wouldn't make a noise. Bro, der havde ikke været noget som... Han er skide klog. Mig i den her situation. Den her situation. For det første, lyden, jeg havde forsøgt at presse sig ud igennem mit halsrør, i det jeg tænder lyset til mit værelse, og ser en i hjørnet, i mit spejl, ligge under min seng. Det var ikke blevet til et skrig, det var blevet til en lyd, jeg ikke selv vidste, mennesket kan lave. Og så havde jeg hålet ass. Altså, når jeg siger til dig, jeg havde sprintet væk fra den dæmon af en pige, der ligger under min seng, bro. While I was doing this, I continued texting Zoe. Fjern nu det Instead billede, of mand. leaving the building, I went into the laundry room and called the police. I told them that a woman I had been seeing was hiding under my bed. Within a few minutes, the police showed up and apprehended Zoe. She was still hiding under the bed. The most horrific part was that she had a huge knife on her. Not just like a pocket knife. When the cops asked her if she intended to use that on me, she responded with, "I don't think so, maybe." Det tror jeg ikke. Måske, lagde hun der, imens han sov dagen før, det må hun jo have gjort. Hvordan var de der skuffer om? Hold nu kæft. Zoe, you're crazy, bitch. You are a crazy bitch. Jeg siger ikke B-ordet, jeg siger bitch. Det kunne lige så vel være biscuits. I showed the police all my text messages just to prove to them that I wasn't lying about anything. I did feel bad for Zoe in a way. Nu holder du kraftet op. Altså, han er sgu da også selv helt fra den. Hvad snakker du om? Du har ondt af kvinden, der har gemt sig i muligvis 2 døgn under din seng, eller i hvert fald et helt døgn, med en kniv, og som ikke helt var sikker på, om hun skulle bruge den på dig. Bro, come back down to earth, my guy. Fordi du er godt nok flyvende lige nu. Er du vanvittig? And I wasn't lying about anything. I did feel bad for Zoe in a way. Sindssygt. Unfortunately, something wasn't clicking in her brain. From what I understand, after this night, Zoe did indeed get the help she needed. Or at least that's what I was told. I never saw her again. Jeg lover dig for, jeg var flyttet. Jeg lover dig for, jeg var flyttet.
Not long after this incident, I moved far away from that town. Once in a while, I'll get a text message from a random number that just says, hi. I know that isn't much to go on, but Har du ikke fået nyt nummer, bro? I just know deep down that's Zoe. Oh my I god. understand not every experience with Tinder is like this, but my one experience is enough to be retired for good. Yep. Altså, bro, jeg skal slet ikke have noget med det der. Jeg er også en kæreste. Baby, I love you. Jeg er også en kæreste. Jeg behøver ikke Tinder. Men bro, altså, jeg mødte min kæreste i virkeligheden face to face til en fødselsdagsfest. Vi begge var blevet inviteret til ved en fælles veninde. Jeg skal ikke mødes med folk, jeg ikke ved, hvem er, bro. Nej. Story 2. Mine damer og herrer, bare for at finde ud af, om I rent faktisk gerne vil se de her horror stories, så smid en kommentar, lad mig vide, hvis I gerne vil have flere, hvis vi skal reagere til en hel video. Der er 3 ægte horror stories, altså uhyggelige historier i hver video. 3 historier. Vi har lige reageret til 1. Hvis I gerne vil have, at vi skal reagere til flere, let me know, man. Let me know. Tusind tak, fordi I har set den her. Smid et like, og husk at subscribe, og smid også en kommentar, og gør alt det der, man skal gøre. Det er gratis, og det er den bedste måde, I kan støtte kanalen. Vi ses forhåbentlig i den næste. Og slet Tinder, bro. Tusind tak, fordi du svingede forbi kanalen og satte dig ned og chillede en lille smule sammen med mig. Hvis du stadigvæk er i humør til at hygge dig og kunne tænke dig at chille en lille smule længere med mig, så kan du se gaming content på den her side af mig, og du kan trykke på den her side, hvis du er mere til reaktionscontent. Hvad end du vælger, så glæder jeg mig til at se dig i den næste video. Ha' en god dag. Eller aften.